Aye. Namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, of course. Yeah, hiya ka nyimpi ya psychology na Gagash ta exeki ya ka part 3 because part 1 already ngamshoni ni updating la psycho nga yena anga sukela Gagash na komsana mato a kuma 2.5 ko le ka Gagash no wa abuka ba chavi kurgen va doa and stuff like that. Part 2 akuri Gagash who was lashing out against psychology komsa ko yimbele na ko khohlola adena market 2.5 ako hi psychology la perform mahala ivi yena ku hayi tsifane ta nyika petrol la swi nga heta swi confusing swi swa ko ku storyline xa ko hi teka shin and stuff like that. However, yeah, the 5th April msakho itlhiviye yin'wana kambe update endzhaku loko Gagash a hlaserini strong. Yeah, laha hi nga fika hi twa yi fika yi kombisa marito lawa. Let's go. So ka misakho hi sukela la ka 2.5 ani Gagash a kombisa ku i fonile ngopfu mhaka 2.5 liya i fonile swinani. So misakho hi kombisa ku hayi ngo yi dinga ku hi side rayo. Let's go. Wena wa manongongo wa ti-lips ta madingu wena wa ti-lips ta madingu ni nge fambi na rilela 2.5 boy mina boy ni kota ku nghenisa more than that hi site ra mina hi hustling ya mina ntsena ni kota ku tindlela mali yo hindza yeleyo ya 2.5 boy vutisa timbyana leti ti taku ka n'wina ti ta fida hi information ya wrong ya mina. Minga pupuruku bafana mina man minga pupuruku nga fambi ila ku vulavula swilo swo ka swi nga ri kona wena wa mlomo ya madingu wena lamula nga la ku famba i vulavula swilo swo ka swi nga ri kona sweswi ni yaokerila sweswi i ku Jay John wa dhura a wu lava Jay John a ta cinela mali muni ka wena cause i ndla mali hi vanhu all of Jay John a pfumela ku ta cinela just 5k ka wena ke okay hi ku ri ti-level ta hambanana okay ti-level ti hambananini ke a se a ola Jay John a ta cinela 5k ka wena vulavula ntiyiso swilo leswi nga ku swi ndlele it's nonsense man that's not fair loko tshamela leyi ntlambi bya loko tshamela lewa bya va kanjhani swo boha va yisa va banana tinhloko cause anyway tshameki vulavula thyaka loko jiki hala i ri na loyi i n'wi nyikanyana ximhalana xexo hi kona mi va na timithini bya hayi leti ya deka swehe leti deka swehe ti vulavula ngopfu ni nga vulavuli na nomu wa manomu loko yi nyike 2.5 yi nyike 2.5 ni nga komba ritlela 2.5 kondza ni 2.5 koso ni yi dya ni nga se huma na hi Pitori ni vona xi hete khale ni nga se huma na hi Pitori the way ni nga khela xikona loko ni tsakini ni nga ni ti dyela mali mina maweleni leswi ni nga na swona yi vula ku swilo leswiwani is 2.5 i totorile ku Jay John this a wu fani n'wana vanhu it's a star i nga mfambi mi buka n'wana mi famba mi ngo i ta n'wi juta ku fanzana lava va nyika ku byala Jay John a nga ni byala a munhu wa ti-rider so i ta kuma valava va ti-rider va 2.5 va ta cina kwala ka wena. Hayi kona hayi ka mhaka ya Jay John hayi ko yi na point loko va ze va lwisa leswi na Gagash na Jay John swo ku na reason yo karhi ya timhaka ta mali munhu Jay John xi yo ala ku hikuva kha xi ti vona ku xi tate stadium ku hi side ra xona ku xi nge pfumeli le ka Gagash le mukoko le ni twi maybe ku na some sort of a conflict of interest because ku hi Gagash la i va kha swi to ku hala kun'wana i buku mali munhu Jay John so ni twi kahle it's more like Jay John na Gagash vo va na nyimpi hi nga swi hlaya tano because loko yena kha kombisa kha mediator ka yin'wana tigigi a swi voni ku Jay John i buku hi mali munhu hala so swi ti kombi na ku lavaya hi nga va hlaya as if vo va ka nyimpi Jay John na Gagash vo va a nyimpi ni straight la swi nga endlani ka timhaka ta ti-bookings in overall hi nga yi hlaya tano liya nga yi hlaya tano yeah let's go Msayko hayi yona yi na point sure. So xin'wani leyi la ku xi vulaka wa vona sesi ni ku frustana ngopfu i n'wana wa le kaya kam leta ka sweya i nga tingheneleli ni tshiki ni lwa swilo swa mina na gengelele mananga
wena i nga fambi nghenelela sesi swilo swa ka sweya sesi i nga tshuneli ka swona i nga tshuneli sesi because ani ku hava lexi ni nga tshama ni valula bad wena ku hava lexi ni nga tshama ni vona swilo swin'wana leswi ku nga ku kumbexana swa ni vavisa wena mina swin'wana na swin'wana leswi endlaku na swi support so i nga ngheni ka leswi wava ka leswi tati i nga ngheni ku byela ntiyiso i nga tshuneli ka leswiwani ni kombela i vona swin'wana mitla sweswi mi swi endlaku se na ku sapota na cheka swa wena swinene kambe psychology ha yena luwawo i ta famba i endla sweswo swo i lava ku se i nghena ta vakomata ta ka n'wawalela tiheli hi nge ti koti ene hi ta hlangana na ti-complex ende hi nge chayi kahle because ni safety self vutisa va ta ku byela a ni kahle ni safety so a ni swi languselangi ku swo fanisana sweswo loko ni ku vona hi matihlo ya mina ni fane ku huma ngati fane ni tsaka the way ni ku tsakelaku hi kona sesi ndlana leswi mi swi endlaku na vo valava mi tlangaku na vona mina ni tshiki ni fighta swi leswi mina ni lwelaku swona ntsena ende i ntiyiso walowo ko va ku a ni ntiyiso wa vava ntiyiso wa vava hayi la a vuliwa ngopfu na Gavaza swi kombela ku ni yasa a nghena na mhaka yaleyi as a fika tsala this post a fika vutisa timhaka ta ku i mani body Jimmy's ni sale ndzhaku hi 30 years leswi of course a fika tsala this post swi kombela ku misayiko a yi fikangi kahle mhaka leyi loko a fika tsala swilo leswiwa on Facebook so a yi vona ye ku hi savage a nga biwa na yena leswaku hi kota ngo misayiko yi ni tsundzuxa ku na Africa so i na ku va na vusavage byo fana so a ni nga ri awehe ku misayiko no yi na rigombo ku fana ku na Africa leyi na rigombo leswi swi pruvekini ka ku na Africa laha swi pruveka kombisi na tin'wana titlipi kha yi lava ku rhula na un'wana ku hala jona leyi na rigombo straight hi mpfhuka se yi nga xana xibamu confidence yakho yi le ka high alert hayi swinene so ya a yi vona yena Gavaza na ha vona nga ha tsale swin'wana u kha ni cheka akhawunti ya yena la a ni twa rhalo yi ku sesi ni vhete swona ku hayi yi ta yivela sesinyana ivi ni fambafamba ka akhawunti ya yena ni fanele kuma loko a tsale swin'wana mhaka ku screenshot a ni hi le ka master cha hi xibekhalo laha a no ndla loko hayi hi swi landza kwalaha but a screenshot already a xi ri kona hingo mi swi tivaku hi le ka menemene laha hingo mi swi tivaka a master t menemene mna a nga ha tsalanga swin'wana yeah let's go msayiko sure wena wa mulomo wa madingu i swi tiva kahle ku i tirhisa vanhu mani i tirhisa vanhu ende i hlangi mani yi hlangi ngopfu ende yi le ku tirhiseni ka vanhu wa swi twisa i tirhisa vanhu you know ku genge loko yi ta tlulatlula kwalano va kumeka va kha van'wana va suka Limpopo hi come there for nothing and then the benefit ku va wena ivi hetirile ku mani a nga la bukiwa this and that i ta pfumela ku cinela 5,000 and it's a star nganteli taka ya hlangana ka ngoma liya ani ri mina khohlola loko ni yimbelela ne ani ri na khohlola loko ni yimbelela ne la ku khohlolela sweswi wena u khohlolela straight now na u khohlolela lekuteni singili fast ngopfu i ya wena no lo o marhlanguti na lo khade jujubana ni lo tinyipile lo mine mara Chavisi i dyohini mara misayiko barabara vanhu va Xikwembu a swo twala swa Gagashi na Brian but hala ka Chavi a redzi ni different kusuhi na mina and I'm not afraid and nga toloveli ku wena mpama wa xiphorisa cause loko ni ya hlangana na wena he body a ya swi nga ta chaya kahle a nga ta chaya kahle cause nga byei ku yini ni tshama ni twa ndlala no tshama ni ku fonela ni ku byela ku ni xota mali ni kombela i ni nyiketa yini la ku xava yini ni tshama mina i ni twa ni ku fonela ni ku ni lombi yini ni tshama ni twa nga ni ku fonela ni ku ni xota mkhayo laha ni nga kona kam ni kombela yini ni nyiketa mali la ku xava mkhayo ni tshama ni twa loko munhu a ku twela ndlala a wu swi voni wena hi ku hi wena yi nga ku abuse eka Gaza a wu swi voni ku onha Gaza wena we ona Gaza wena kokubana you can see ona Gaza leyi ri kahle ngo a ku tirhiwa kahle na hambi ku ri tigigi leto a nga ti kumi mara a ku tirhiwa kahle woswisi ko fika wena va ku nyika attention i phinyetela swi mina mi nga teli chayi boy mi nga teli ti-chance na kan'we boy a ni rhumiwi a ni byeliwi ni endla swilo hi nkarhi wa mina ene ni endla swilo the way mina ni endlaku hi kona nga fambi hembahemba la olova n'wana a ta cinela 5,000 ka wena na a ri star
all lava n'wana ta cinela wena hi 5K a xi tekta cause a xi ni byala xi yisa lexiya i ta tirhisa lava ma rhandzaka ngopfu byala ma ta pfuka mani ma tetela ma famba na 2 rand yaleyo mani lwiya hina ka fame a ha ha lavi fame body hi lava success a na ha ri lavi swa fame I'm done it ka fame man I done it ka fame I'm looking for success now wa twisisa mina ku byela timhaka ta wena wa mlomo ya madingo hinkwato ri misako loko ni ku byela timhaka ta wena mina jimisi ku metal body mina komati mawalele injinga leyi mi nga ni tali dark boys tam chela tsuri mina hayi mhaka yaleyi yi twele ya so hi sweswo key takeaway here I ku bifi ya ku teni gagashi ya ku bifiweni hi Psycho xikan'we na Brian and also Chavisi MC va ku fakiweni single ya beef ku ya ku tikeni swinene swin'wana swilo leswi hi nga swi landzelerisa kona of course na timhaka to va kha yi mention timhaka ta J John na amount leyi va kha a yi kuma kwale 17 ya 5,000 rand ku ya hi Psycho fully a nga kumi file yo karhi ku J John u kuma 5,000 rand ku ya hi kwalaho va lwela yo yaleyo hey ya tika yona it's a tough one yana very J John okay n'wi langutisa a ka ha ri ximunhwana ni nga vula ku kwala ka 10 kwala dependent ka crowd la a yisaka 17 hopefully loko a yini kwale somehow wa kota ku va a hindzisa ti-sales ti vonaka kwani vhele gaga xi kombiseni na timhaka ta ti-sales kwala swi hetelela swi ve complicated kwaleso ya hluphanyana le loko J John a vulavula yi hluphi hi mhaka a ni J John a nga vulavuli ma hi kuma yona mhaka leswi hi kota ku va hi jaja kahle ka nyimpi leyi ya vona leyi hi kota ku twisisa ku ndle ka hina you see so hayi mhaka yaleyo Psycho hi vulavulini yi kwate ngopfu se yi lwa hi J John se yane a ri heze leswo loko ri amukeza swi kha va ta kombela mi tika subscribe vanhu maiti wangu man'wa kambani ya yimbeleleni yiwe awuyaliyawu hi malafu mambirhi mina no khomisa nyoka loko se makontlhanu kwirira pandzana malafu mambirhi mina no khomisa nyoka loko se makontlhanu kwirira pandzana Tana. awo ana ha koti mino ana koti mino mambere mina na khomisa nyoka loko se makontlhanu ra pandzana biya timbirhi mina no dedeleka loko tive tinharhu ikwini barana